Kwa majina naitwa Sira Jerry Muirore, mkaaji wa Kayole Central Ward. Leo ilikuwa siku kubwa, tulikuwa tunakuja kupatia wale walikuwa wameapply basari, tulikuwa tunawapatia check tukiwa na MCA wetu Honorable Jeremia Karani Temedo, na tunampenda sana. Ile kitu tungeweza kusema watu wamefurahia sana kwa sababu aliweza kupata first term na second term. Kuna jambo ingine tunaweza kukuambia kama gavana wetu Sakaja. Watu wakaaji wa Kayole Central Ward hii ya Mofaya, watu ni wengi sana. Last time tulipata 600, this time tulipata over 500, lakini watu bado hawafiki nusu. Ile maombi tungekuomba kama unaweza tuongezea bursaries Kayole Central Ward iwe inapata 1000 kwa kila term. Hiyo tunaweza furahia sana, na tunajua ukiwa umetuongoza gavana wetu tunakupenda. Wewe ni kusema na kutenda, na ukisema lazima utimize. Wewe unajali watoto, na tunakuomba tu tafadhali tuongezee basari ndio watoto wengi waweze kunufaika na hiyo basari. Ya hiyo ingine tunakuomba Bwana Sakaja, hizi classes za ECD tafadhali kuja utufungulie. Watoto wetu ni wengi sana, wamefinyana kwa classes. Hata leo kwa wakati tulikuwa tunaishi basari, walitutuma na wakatuma mheshimiwa wetu akuje kuambie ukuje utufungulie hizi classes, watoto waache kuwa wengi kwa class ndio waweze kukaa. Kwa hiyo machache ningesema gavana ubarikiwe. Tumeona ile kazi umefanya, barabara umetujengea, maji ni mingi, hospitali ndio hiyo ya level 3. Watu wamefurahi sana vile wameambiwa na mheshimiwa wetu, tayari umepitisha hiyo kitu. Ubarikiwe.